صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن بين الكرام والصالحين ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. Dayung dayung perahu dayung kadayung dayung merian agen di perut beralun perahu ikan dalam gerungan agen di perut beralun perahu ikan dalam gerungan dayung dayung
Masjid Madinah Imam bersabar gereja besar jendela kaca dalam masjid orang lelok Nabi Nasir sahabat aduan dalam masjid orang lelok Nabi Nasir sahabat aduan Masjid Madinah di Mang Persago gereja besar jendela kaca dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua dalam masjid orang ledro Nabi Nasir Masjid Madinah Imam bersabar gereja besar jendela kaca dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua Masjid Madinah Imam bersabar gereja besar jendela kaca dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua Masjid Madinah Imam bersabar gereja besar jendela kaca dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua Masjid Madinah Imam bersabar gereja besar jendela kaca dalam masjid orang ledro Nabi Nasir sahabat dua dalam masjid orang lelo Nabi Nasir